Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez le direct ou endroit besoin. Wa alaikum salam Shaina Insa. Partagez. Ni manjia vous partagez le direct. Le wamba mnyezingu kam joano inshallah. Wa alaikum salam mama Hunaifi. Nasmahana. Mnyezingu na jalu kam juha wanono. Hohan zahi rabbal alamin. Mnyezingu ya jainli ukahuma la nimlio. Mshelo wa wanono henu lo mwa de mnyezingu ambe unono. Henu lo na tambu zilawe. Henu lo na udziru wa maisha. Mnyezingu ajali maisha ya change. Ho hanza hahi rabbal alamin. Ni masama njia na mpartage. Ili ewanru wanjie. Hauka karnauzia. Hauka gar amino kaizurambao. Mnyezingu jabar ngira binas. Oui, wa alaikum salam Muhammad Mana. Watukufu wa jamalif. Rehema na amani na zimandeleni. Wala haina mzima harmasi. Na kanitoma ya ukaya. Haini ujiro ulona mwanadamu ngujo ulawa. Haini tambu zulona mwanadamu ngujo ulawa. Raili nga sinamu itoma ya mkanamu kehisa. Bade usiku Mnyezingu jabar ya juri tamani. Ihali haliyo insha Allah. Watukufu wa jamalif. Leunga sina mesaji nraru. Shatsi mbili. Ngizo nraru swaf. Haukaya rajute. Da ngizo zinji wakati kao wa Komoro wenji. Kwa tsu amini mru itoti lasi. Haukaya wajokaya izuramba au garamba sobo Mnyezingu. Nana ngazi change. Wa alaikum salam mama Nizar ma soeur. Watukufu wa jamalif. Rahani jaja haruma ze messages za hangu. Hau mabiani ze sujenloni zo. Do monesa ni karti tazinu ikaonga minizo. Ya kaubidili zambi ye mwinyi wajiwa zitsa. L'ilma bieni hukaya partagez le message s'il vous plaît. Hauka juziba nitufanya message harma ye page ya komornoz. Ya mru ya diwaza mkoba ani pochette ilona mapesa. Ilona carte bleue. Ilona ona dossier wahe. Haruma e restaurant. Des îles vanuflispiat. Yemruka agenda na buhaiduwa zarangwe fomonti. Ikaudo ya vira. Kartu jua mwanadamu oyi. Yankilia heketi njema. Mwanadamu oyi. Kati mwema. Rango wakati mru yadiwa za yadiwa za pochette. Ilona mapesa ya tsuma shashi. Ilona ne carte bleue ya hai. Razirongo. Mesaji ya tsambalia. Wakomori wa yuona pia. Mwanadamu ya tso ujiro andedana nge mapesa ya hau vanu ya nuha ya hibi. Hau ya nu mapesa haramu. Hau kaya safe mali. Usiku wajana nirejei haruma restaurant des îles. Nedena uzisoka ye mwenye hajara nge mapesa. Partagez s'il vous plaît. Au kagani yabo gamsongo clergé et monaker comme tu partage na singa sina besoin de on pia mnatsona ukaya vanu heni ya partage vanu heni uju partage ntina ka hundra ta faida ye faida njoka hundra de mru ya nje ya one. Oui bonjour mama Nazad shahinu tipage ya ukaya ngamhundo mapesa wale kumusama ma soeur mama Nadia une tipage ukaya j'ai besoin des abonnés inu Facebook ya limite. Yoka 5000 ikiwa wanadamu ngao 5000 wakujua jute mno. Mi uzima ngetirange wangu. Mubunguza ngetirange wangu. Partage wangu wanjebe uodo wakati. Mjora encourage rambe ezetambu zijilio. Shekari kansivanuga mono wangu waili wararu dualio. Oui mama Yasin. Wabaraka alaikum salam. Yabo deja gam dekuraje wangu. Wakati kao mbabi mlio yabo. Yekam partage. Kutina ujuka ulata. Kutina ujuka hutswa. Kutina hata mbanugwe kao. Oui, Yakoub Nourali, wa alaikum salam.
shamdugu partage ili wandu waone e wanadamu warongo zao waishie ngarijua uke message ino ngejo uoneha ngejo nda YouTube e message ino ngejo nda barza komor shanyi mnangalia il faut m'encourager mdu kando rongo ili ya honda zanongo ya shidi ya zambi sheka mdu tsugo na ndo waidi na nyimlio abo kam partage ya boga m'décourager mwanadamu ça va c'est pas obligé e mwanadamu na nzoro mlongozi watina ze message oyimru ya diwaza pocheti haruma restaurant ye fomoti kwamba restaurant des îles vanu flispiat vanu la sensiju rehe ya rizamba harumwe pa jakomor komornoz iwone plus de 1000 et 2000 de personnes ye mwanadamu nga unu flispiati ay mwanadamu ya idiwaza ido zamwe restaurant des îles rizirongoa rizamba ya ukaya mruna tapilie e ya diwaze ya niye pocheti ya hilone mapesa ne carte bleue eba niye katsimwema yankili eba ni mwanadamu wika jazirongo mbawanu katsilatsa omala nazungulia pia kajajwa kahida ruma restora kaulamba hindu hadi waze pocheti haubani zinu hiti madi zomarema haubani yanu mapesa haramu alaikum salam eshati swali shawe mruikao wadiwaza pocheti ya wadiwaza pocheti ya ilona mapesa tsu mashashi ilona carte bleue rahiyara zamba deja ndora fanya mfumo ye mwenye twenda ya renga ambese yanu ani hama wemru wala hitima ye malinu huidiwaza ye carte bleue huidiwaza walaikum salam maisha mwanziwa ça fait vraiment mal et maintenant déranger hao gasina mfumo rango wakati na rongoa haina wakati gampiblie hai hoza hai desema pesa nuti ya mwanadamu moi hau yanu mapesa riba endano ngi mapesa aho yeka kujenda warenga haruma mfumo ba e mapesa kujenda renga restaurant des îles amjeda na wambiye renge mapesa uri yabe swadaka renge carte bleue li haruma pubeli lati hau kabo mwanadamu mruka tsumwe liwani hata ndugu fanyoze effort amonese ni shomalata kama tsuhafili yabo mndu hamandawe wallahi na Mwenyezi Mungu yekalifanya mfumo wa bili kujenda warangi mapesa harma restaurant des îles banda sasa ju flispiat e mapesa yao ngajobe haswadaka hauka yabo besanti yao hauntsujanu maliariba sharifanya honor riwone sa ndo warangi mapesa hokutsuhenda hauka kabati mkomori yamba kajao ne message yafanywa juzi e message yafanya komori nauza iwone watukufu na rilenti uba wo hamati mrulo mwema je sais pas shamru hamandu la onesa wo yada tsama hadi waza pocheti harma restaurant kaulamba hindu e pocheti ngiyo yabo na mapesa tsuma shashi na carte bleue e mwanadamu yatabasa ngando lafanye ngajo ko timizire ndelandi 2 semaines la jendera ngima pesa usiku wa jana ni bire yabo nuzise ye pocheti ni hundu ngiyo yabo ni mapesa ye mriatio de mrulo mwema wakati mwema mkela dimre je komor mwede mabutu haumzungula za kilizanyu zikenjema oui baike katsu suivi mama mwana chaina hadi yemlu abidia suivi hau yemlu ajuisha mbandongo hau yekamlu ulona mrumshe hau ulona fami hajuzi hadisi za mlu kaba ntilata pochette tilate carte bleue ntuiwona sheka katsu zamba ina hadi no hey umla la hitima na limure ntsirimule bavuni buna jale utsende ndirange mapesa yao ila bomsirin inshallah ha ilifanya rangu hale zaheri msoma yo message yafanya rangu hale haina hali hai kajazadi siza mru kajazambia mru rangu juzi ntivumbwa le dina harmoni me armaye message ntinavumbwa le dina la hitima Inshallah Abdu Muhammad munajale kange namu kamwa benzi watukufu wa Jamalif gamina carte tsazinu inu carte bleue na nikiwa zwe mwenye ndoi si publié tsene mwenye njamona gamini zoba ne pa carte bleue inu Yohamba Ahmedi Maulida inde carte de Bissia et carte bleue ya hetsainu Wenda ewa
manangali Maulida Ahmed si publié mbabe mwenye kajaja sende juzi banu flis banu boulevard national si parisa mrumzo hango arme arrêt de bus samba botura si parisa carte bleue tsainu haditi parsina carte de bus tsainu ye mwenye hamba Ahmed Maulida ko ba wewe wojwa utangaza haina ndogo za mwana mkomori za trawa wojwa uzirenga ye mwenye ujwa huzis republie juzi ye mwenye kajamungi nsuone se numero mkana baraka nanu t'inquiète pas ye mwenye ye carte bleue inu naji arenge carte bleue ya hahe Maulida Ahmed Maulida de mwenye carte bleue inu carte sujwa ewe hahibiwa portefeuille yahibiwa mkoba ye mru harenge halata ze karti rijari ziparisa en tout cas indi yorloniyo ye karti rajuhanza ye mwenye Ahmed Maulida keja kazwa mjini kwa karti blike kazwa mjini ye karti de bus ye kazwa mjini ya bon vumbwa le dina Ahmed Maulida gari kazao eka ye mrugu joshida rabo mbabu ye surwa yo ya mwambi ya ngali turamu ya jange karti de bus yahe ya regene karti bleu yahe ripalisa gasina karti vitalia sa ya tsainu e karti vitalinu ye mwinyi yohamba sule mlinde de mwinyi e karti vitalinu vanunga wanada mojua uparisa hawe mabwiza lomo nziani wojua warengi wa kumuri zekirtasi za hawa hidi ya ze portofeuille za hawa hauya mikoba hawa ndo warenge eze karti na hizo wala tabako kana uzihunramana cheno akatojo uniko wa roto zamba ukaya kairi mbabititi hana hata ye mwinyinu yohamba sule mlinde rijohanza ye mwenye karti vitalinu yafanya hani za ufanya ya ritsahe ya ripare ili ya jange karti vitalia ya boyinu karti bleu ne karti de bus ya Ahmed Maulida inu ya mru mzima yinu vayo yinu ya mru mzima wimrwa jina tena ikao rijohanza karti vitalinu ye mwenye sinaka u depose sécurité sociale na jea ni pare ya jange karti ya na ni pare ya jange karti ya weide mwinyi ye karti vital ngabo inu aide medical inu ya hatu si rutsona zekirtasi ikawheni ya hunra inu ya boha sahibishia haukabo unonoahe ukanti mwenye nyasi wei na ni pare yohamba Mahamud Ben Ahmada weide mwinyi ye karti vital ye aide medicalin Mahamud Ben Ahmada heni ujuo Mahamud Ben Ahmada na mpartage ye message ili ye mwinyi ye karti ye aide medicalin ya jiarenge ye mwinyi aide medicalin ya jiarenge haukaya watine aide medical yahe ye ka hedo hanzende ya demande ça va prendre du temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Hayabo, gejom kinishia mon frère. Ya ukawanue ziwahibi. Wahibi wa komojelo wahibi arme mabis. Wala sa yabo boro ziwona. Ritirenge. Garjo zirenga. Ripiblie wenye juarenge. Bakairi konyombi hana usouruvu. Garjo piblie mwenye jiarenge. Baike mru hahibi. Yekaza mkomori garjo urenga. Ekazi lati waza mkomori garjo urenga niko wenye. Sheka wahindi karjajo urenga. Hauka mkomodi kanasu utajabe botura wedu ajawa nihibia kajajo subuti pasko ajo helele botura wedu anihibia mkobani wedu aru mkono mkobani ondage portefeuille hangu finalement gojo wone se carte bleue kajabati ajo subuti pasko njo mtimizi gasibanu hanjima roparisa zekirtasa hauzo wana wakomuru wahibiwa zalatu wakawa winji wanu wawunda wahibiwa hauongu wahibiwa harmaze bisi vahema jinru warengeze karti zao wazilata baada kwa wanauzu unra mradi shainu hajo unra mradi kangio na mapese karti bleu alafu iyo de message la kanzari vila ngeri jarmaze message za hapa watukufu wa jamani funga sivanu hasibabudu wa komori
karna ujua ufanya sawa ni wanzazero hombi wajua uparisa kiltasi ya mwana mkomoni na nlati bensi ya hangu na nlati wiyajwa utabi na nlati iliyajwa usufre hasibabu rohombi iyo karjahia niyo siwasaya. Watukufu wa jamalifu ekati jabanu, mon frère, Syria, c'est parce que je suis comorien et je partage des choses des Comoriens. Hainimru joju angu joju ya jatsa hituram ye mwenye carte bleue Ahmed Maulid angu johuja yani tsahi yange carte bleue ya ibada tsini kiwazo. Alaikum salamu mtukufu hajimba iswali oye mwenye ye carte vitale sulemli de gujon sajange carte vitale ya oye mwenye ye aide médicale oye Mahamoud Ben Ahmed gujon sajange ye aide médicale ya haukaya bote jangizo bien sécurisé son mango. Watukufu wa jamali fungarndo harmaze sujet. Harmaze sujet ya mwando gasina mwanamsho hatu ikao hatawa abasar zamba uhabalu wana hindi la rinyo imanabalu wana hindi la rinyo halolo animjeni yani muhindi ye muhindi gajakaudu wa umua na umdirange hafungwa hachililiwa ye muhindi habakisha na wanansi huvanu hofungulwa hauka wafungwao ya maprisonyo uka na telefoni hambie mrumsha uka ya ngamfungulwa habakisha na domo hofungulwa gamjola wa pirusu na mekatsija gamjoja njeni huwe irawe rowa na njeni fungwa tena hauka wo hazoya ufungwa hazoya uwe mrumshe mwana mshatu abasar zaba ongeda gilarinyo hedi abakilarinyo sha hani parakomkwa nungengona mbe haini mkomori ya jukaurenga mjeni ya liwaze muhindi mbu ya fikirindo ya isheleyendo buwahidwa nungo wapeu yode mesaji ya mwando mesaji ya vili shababi ambiziwa na mwanamshe ikawo mbizwa na mrumshahi nguyenshi uhanduzahi mwanamshe sharangu yambiziwa watule halali na bala mrutla halali halola mrumshe wangu watu mwangu wajafanya shuli he kontra sharangu ambizwane mrumsha hahe ili wajiji wafanya shughuli apres 2023 février de wakati wabijua fanya ukumbi ishababi uwa basarzamba uhatawa haukaya rango usiku ya lole mwanamshe uo wafanya mwaha kajaparo mbulie zungu zahe kajaparo mkomea ye bwana harusi hende a déclaré hosoma mzazi mwambia c'est pas obligé ulale naye haumkome rantso ukumbi uvile yeshababi hatawa hamenasiwa ni mzazi mwanamshe ngaminaze vokaliba garjo jajirongozi mzazi we message yara gamuyandi soyode yara do mwambia ni ukaya ngasina manyanyasi mkomoro ika uonga mjoji permete ni uheze le foto la hevano mumone mumrambue haukaya we mkomori wazalihani habushini ikao hapuha manzaza mbwani ikao wokahunu Faransa gene mwanamshwahe nane mhuahe emwanyenyasi uo abasalzaba iyo decision mwando emwanyenyasi uo rangu 2020 emwanamshwahe ramzazahe ulo komori rewanyanya walohunu Faransa kabati umjuo nivi nikonu ne mkomori uo halola mwanamshe mhindi ekanamba mhindi da botswanzali wa vumbuwe yabo kanamba mhindi si wa komori si welewa mhindi weindo mhindi endu au mhindi hindu jijaga muloka mhindi dawanu emanyanyasi uo hazaya wanadene mrumshahe wakaharma mbalbala na tangu zinji ikao hakauzihunra harma ila kuplu wakati ikao halola mwanadawanu ikao ramba warabu okwalu ezite houa karijamba hamua shahari haparo menasi yemrumayo kangujumu wakati wakahunu Marseille rango usiku ya dungana dene mrumshahe wa demenage wenda Paris uhao kwa jamjuamba habari hataba sagandura fanye 2 ans mwanadamu ndoi garundura fanye 2 ans Mahamidi mzadzai katumjomba habari owanyanya kwa tumjomba habari yende hata
irepuse ye famiahe walo komori no longu baturam risaidie utsozamba ekaitsokanga bomru ya jomo na nziani haukawo izanatani mbushi aizanatani mkomori mwambe helilo Welewa, ikawoi wazalani habushini shawangazija mbaba mzazi owangazija. Emanamsha yoka hunu Faransa, shaba sarzamba au hasihinge vakansi iho komori humanzaza. Humanzaza. Emanyanya ge hunu Faransa. Yohamba Mustafa. Womanzano wangu yoka Boulevard National. Yodemana. Wajua washemeza haukawambie polisi ye polisi wafanya recherche kadoshi winajana kwa tushida wamlokalize hare polisi wamba ukaya washidi wajua usuke wasulipari yaka pare mrumshe insolfa ye fami warapreshe mrumshe manzaza mbwani woyi manzaza mbwani shawani wazaliani habushini Yija ye fami waraprose mrumshe wambie mrumshe ngwambo kwa tujua mbaba mikao de mrume alio. Na bwe fami ngwa nesa uka mrumshe hapa wambia ye mwaname uka yanga njohuwa. Na bwe deja hazaya dayene mrumshe hewana watu wa shashi. Ohongwa shanga yao. Yeba dale mwana hao haka utabishwa ne mrumshe. Wende pali. Eba kati kuloshari. Eba kajajuha kuloshari. Eba kajaulowa. Sha enusuye inji. Gwambao ye mwana hao kati. Haukai mwana hao haina dakika haka wapara. Wakati kaikiri eke mwana mshahe ngufete anniversaire. Haina haitoka yonti shayo pare mwana mshahe. Yode mana hao washemeza. Ya ukanyimloi ho pare. Heni mrujone mwana damuoi. Heni ujomrambua. Ya wapare watunde enge mwema. Eka jamenyo akili. Eka jaulowa. Haukaya owahindi wanu wanokwadu ezite. Ekaitsoka maname. Hau manamshe kai muhindi okwadu ria houa. Yode mano hao. Bahato hao waraproshe mrumshae. Bade mrumshe muhindi. Wambie mrumshe ya ukaya no. Rambie malani manatu ya liyo. Haukaya heli wakati maka Marseille mka haruma trambu. Rangu wakati ya Japari katsumjua. Fioza. Ohangwa shemeza ohajiku. Heni mrulo hunu Faransa. Haulo pari. Ujuenda taharambuwe mwana mmewoi. Ya mtunda ukaya yeka jeshinga zija normal. Chayorongwa shizungu na shibushi. Yode mana washemezao. Waparo wa komor. Ya ukawei mana mkomor. Ya zali anabushini. Ikao ye manyanyo hamba Mustafa. Gena mana mshoahe mana mshoa hamba Anisa. Waho mjini. Manzaza mbani. Ikao abasalzabe mana mshoahe ngeiho komor. Hasi vakansi. Emuwahe nge hunu Marseille. Washemezao hajiku nimloi hopari. Ekaitsoka mumon. Haukaya hoko atsu amin. Wabaturam. Emanyanyasi wo yohanza mzaza hae. Yo para mzaza hae na wakati. Yo ujua mzaza hae mfio. Yo ujua mzaza hae ekahali ya ukajala. Gasina mahamili kwa tumjua ni telefoni. Ye mrumshengu wambo katujwa mala ni kaudu ya liyo. Ye familia hengu wa utrez enquete. Wanza waju. Emana haongeda. Eda ula Faransani de polisi atabasa kwa tsuo na trasiza hai. Ngwashanga yao. Yeba kajarendo kuloshari. Yeba kati kuloshari. Yeba katula la monziani. Aina halibeke ngula lonziani. Watojoka mbatrasi tsoka yonzi. Yeba kajaulwa. Yode heli uhau hafili. Rajuanza haini mwana mkomor. Manyanyasi woi manzaza mbani. Ikao gena manyanyo hamba Mustafa. Yoka hunu Marseille. Gene mwana mshoahe yo jula hele zina la Anisa. Iho hunu Anisa. Ikao hasi vakansi mwana mshoahe. Wanu wa manzaza mbani. Manyanyasi ingasi na 2 ans. Katujwa mbalani kaudu ya liyo. Kwa tujua mbalani kaudu ya liyo. Kwa tujua haukaya wafanya zenzia. Wabile haina wani waunzia. Ili wajue ekangwa jom Paris. Wapare polisi ranguhale ngwa harma recherche kwa tu Paris. Ye mrumshe ngwambo katujua. Nanga mjoka ya mrumshe muhindi. Yeka hasa hundo shahe ekado kalkule mahaba. Mahaba ekado kayo sumwana na damuanu. Wanadamuani suwako hanza mali. Gerambe suwako mori ranzo mali. Mwakotsa uwa mali hana mwanadamu gerambe owa hindi wanu. Wanu waujwa uwamru hasibabu la shihu. Waujwa uwamru hasibabu zihuizili. Waujwa uwamru hasibabu enero.
Mwenyezi Mungu anajaleke mwanya swenge na muo ho hanza rabbal alamin ikao haini mru ikao ujomona ujomrambua ya shemeze ya rikontakte ili rimhubiri rijue eskenge na muo haukayo haungwamba botwira mzadzangu nanasi katsu amini haukange na muo haukekange na muo mahamili kajaro jora ziste haukayo tabia ya yo ulitunda sontipia iyo nde manu mimi nakawira husumanya suwai ili none sembali ngamjo message ya bili ya husumana mshohatu ya lolo ani muhindi na mangalie wai halola muhindi wai mkomori ya zalani abushini uhauma zambani halola muhindi abasal zamba ukatsujwa mfio zahe katsujwa ihafu yengena mu Allahu alam na halola muhindi yesuje ya bili mwana mshohatu ya zalhaniha hunu Faransa Marseille iko mwana mshohatu hajitsunguli ya muhindi bahari ngumanzo mahaba tuza baada halolwa yemrumahe ekazi ya umuwa hakaudomwa haina wakati. Merci beaucoup gamjo publier les photos là mes pages yangu hakaudomwa haina wakati sha gabwan wazo ya mahaba ya ulwa wanasho hatu la pipali yao gabo wazo ya wado ulwa sha sisi ngajodo luite no mremo wa wanasho hatu kwa jamelite mbulio kwa jamelite wa ulwa mwana mshoto yazali anaunu Marseille hajua mwanamme ajitsungulia muhindi yani gabo wazaze ikawa nao bala wahindi kwa shinda wa opose gabo wazazi wanao kwa balia magado kwa shinda wa opose sheka wabalia wa Komori nono hupuhandahu homjini hanyundahu ya aboge bidio kangolole mwana an owazazi zemvuzao pia zo ukansi wa opozo owa Komori hamandao wanza walolo wanahao shoko wanahao wabalia kabila itu ya hao owazazi wao kwa subuti wabaze hanyo okwa subuti yode mana mjwamba ni wazazi hatu yo ujonga bahati ye mwanahi habala mkomori mruna bezia hankulie beke mwanao habala mkomori ye mkomori hende hamuwa qu'il pleut qu'il neige gojojwa katula muda we mwanao ye ke mwanao habala mkomori hani joka munda un jour ngwajo retourne ngwajo reje komori ye ke mwanao habala mkomori un jour hani ka ugejo munda gojojokaya e ya we mwana tuturam ya ngamizo mwana tuturam ya menyaki e mwana tuakini turam e ya ngamizo wana turam mkomori hamandae sheka wabala mjeni wongu jojoenda muwe ndiya mlatse kamna ujua mwone hadisi la paro yaba ya hemu hindi ya balia mrumshe ne mwana wenda harumwensi ya rejei ne mwana ya jahabi ya tiyamba bano ya jayambia ya jazahe ya para mzazahe mwana mshe ya ukaya dezole mrumshangu hafu mrumshangu hafu mrumshi hafu mumzi watina hata mpara mzazahe nefami mwabia henu mrulona kilungu jojo kwa wanadamwano kwa do ezite huwa yabo mingi tikaza na sulinda mwanamsho hatuwai halolo ni mwanamme ikao homlola ye muhindi hamlola hadomuwa na ye hajitsungulia bande hadomuwa mwanamsho hatuola hende hata mrume hafungwa hasubabu ndizo hadi hafungwa sababu ndizo shenu wakati yafungwa ya rejei yetso jahabi hemrumshe henu wakati dafanya mezi ya rejei yetso jahawe mrumshe abasa zamba habakisha na mezi mili gopirizo hadi mrumshe we ukaya yekatija ganjo huwa rauro wana uwenji gwa johamba ukaya pa zabari atofanya menkuwa zabandi atsonda mbye polisi wahene usiku ngondo polisi haungufungwa na Katuzi waza walaikum assalam Saidi Ahmad Katuzi waza ya bidia ringa polisi wonda mina tuparo fungwa wonda mina tuparo lala yo shamdu yazo ya ukaya ngujo henda o mahalani ahuzo ya wakana uezite hambie mdu mshekano hija ganjo huwa ni wowana abonga mfike mdu mshegu jedambie polisi yezo atukambie polisi bade polisi ngwajo wishia shakwa jo mchililia yafanye action ngode wa mfungia ukahazoya
ula mwanamshe abasari zambao mwanamshe hatu geda hularinyo ndabaki larinyo dino wana ye hadisi akaunambia nifanye habaturam heze tambu na zihunda harmedo la hangu ne mwanamme muhindi yanibiha yaniuwa yanrendambi jusqu'à maintenant ika obligé izo yanambia niklawe sati déménager ngami la réunion haukaya ngam amini kaizongu jofanya haukaya izo yako hamba youtimizi yabo wako migo jobasha yo habisha bidende police ye mwana banunga bwanada mumrujo hamba kagamna shitaki ngabwanada mumrujo kagamwambo police badigo jobasha kwa tina hata haja mwana mshatu hajua habalo wana ho warabu ye mhuge na kelage ngena 12 ans hawabali ya hende la rinyo ngunabye komkwa katsunabye nabye muhindo yatsimu emihindra ungujokele wa hindra isi problema ngunabye turam abio wana washi hamadami turam lance message na mimi titswa mzaza hango tidungo manamme muhindi woyi batika umanza soyi hadoni uwa depuis longtemps hafungwa sababu haniwa hadi hafungwa sababu haniwa soyi hanambia yo la wangujoni wanife damino wana ngwaba mjokwambie polisi kemru mamba gujoni wanife daiketi wambia shabo gamjo ula washa ile sanfu gujodere je piruzo kaya sazoya shahanambia s'il vous plaît turam rongo wa amhutafadhali haukanga mregrete rongoza o wazazi rongoza o wanasho ya ukaya ngabo kabila mruzirenga sho wahidi fahamu ba mimi tizieshi tiulawa tibalowa na tikawa haukabaiki hajo mahala nilio hajo kajajona nzulo horenga avyo yaji yani uwe shaka na uzijua badikani wa komori mfasiri badikani wa komori mrenge mfasiri mtraduize mumabia haukaya ngabo wanazalahum. Et aussi, et quand je profitais de parler un peu en français, il y a des enfants d'ici, quand on parle ou on dit un sujet comorien de notre communauté, ils préfèrent de parler ou de traduire en français sur le site TikTok ou sur Instagram, de dire notre sujet qu'on a parlé en comorien. Arrive à la quotidienne comore. J'attendais ma mère, hein. Ma mère, il a dit ça, hein. Ma mère, il a dit que il y a un Comorien qui a fait une vidéo, il a partagé, il a dit qu'il y a tel. Yede helo kouj. Namdongo si Comori, mlotiza cinéma zahani. Babanga bo sujet zabidi zulongola, Faransa gabo sujet zabidi zulongola Comor. Inu sujet hatu sisi rongo wao, ili révoquer soit Comor. Rifahamu anada Muhammad Awan. Ça vous êtes là que, comme tu dois rongo shifara, comme tu dois rongo shkomor. Alors que mzaza rongo shkomor rongo eleo. Il y a des sujets qu'on peut parler à notre communauté, qu'on se comprend nous-mêmes. C'est ça. Parce que c'est à nous qu'on s'adresse. C'est à vous. Nyezi munapone shari. Wanasho hangu, wazaza hangu. Hariba nyinyi nyuri ya mzungu. Bahata bomlo Faransa gamwari yao. Hoja mjeni, manahanyu habali ya mjeni nika mbuwaze hanyo. Sho wanahanyu wabala wakomori nyuwa kazi za nyikumbi, upuhandahu, omjinihanyu dahu, yewe mwana wando, ye hulanda, husi hujaje Faransa, hubiro barini, yeka hubiro barini gamanzo ukumbi. Yeka kutina kiltasi gamanzo ukumbi. Na banu wahidi wanu wenji walu harmatinu kwa tina hata kiltasi. Shanga mkubali banda ganyu wahara. Nizim unarpwene shali shahani. Henu jubala rohombi yimreje. Yimzaza ujubala rohombi na yimreje shatila joyo wana. Haukaiso pia mvumania. Kamtuelo haukaya. Owanahanyu wadunga ema sakalava. Luwanada mwatonda asi. Hasibabunda nyi. Haukaya kawana muhinda bagulole mwana hospital ambye muhindi ola ukaya shango jofanya ukumbi
kabana uja muhindi abe kwanza lule mwana hudamba ukaya vanuko molisi ufanya jao gojo baye hanyo abo mzaze kakusutu warongwa mafi vanungo juo ukati pata mama laisse-moi tranquille c'est mon choix maman wakati la hewa Allah shikabala mkomola ba mama c'est mon choix wallahi noke na ukiri na tsomabia renge na lokali na tsomabia jelfanyo dahoni na tsomabia fanyo jawia latif mwana mswatu wengu message ya hani nywana washi ya ukaya abasa wende uniparo ha ya ukaya abasa hende haono hadisparese katse hunu marse hunu yazaliwa shangu yeshi holarinyo daino wana hasibabu halolo ni muhidi amwambia yola wopirizo ngujoja ya muwe yafe daino wana na yengu aminu kaye mrumahe ngujozifanya gu aminika mrumahe katsule wapirizo gu aminuka ya wakatsu kontata mamu ngujozifanya hajuhaba lo wana halawa hunu Marseille yakane nyumba yahe ashelemu hakane hazahe hunu Marseille haransi haziyahe hende gelarenyo halata pia izo akanizo Marseille hasibabu ya tlawo ye muhindi ya bagu jomua na yengu joka ngujozifanya gabwana demo job shanga sarma pays de droit badi hunu kwamba pays de droit gabwana demo njua ulawa o na bawa hata ngoma complice ye polisi gabwana demo njua ulawa o na bonga fungwao shangwa lejezi wao yawe kesudi mgambi ukashai kaubidi ya renge jao ya latif yodemani mwana msho hatwa basa ya rambua ya koza ya shemeza baturam je comprends pas bien comment rien ok tishia mwana bahati turam zambe batitsaua mrumme muhindi mjeni tila tsamzaza hangu abasa nti Marseille honazaliwa gamjiondo la renyo haukemru mambangu joni uwa gamfikiri uka ekaramba la renyo yabo ya ujo hujajia fasili wode mkomori manzaro hombi di ya jo hujajia fasili uoje ya juwe shagarongo wa shikomor ya hadisi shikomor ya ujo hamba waode makalbo shwahezero hombi shehini ujo balaro hombi hawenda ya traduise ya eleze wananyo kuwa nahanyo wajahunu haumaza yahunu ni waeleza buwazazi wawa doende ukatsarmaze snap ya emeki comorien il a dit ça Mwenyezi Mungu na hifadhi wanasho hatu wabaki Mwenyezi Mungu arengezo wazazi wa komorize roho haini mwanazalo wanu ujo ubali ya mrunda asi ri aminukai mwanawe habala mkomori yeke mwana hahundwa ni ajali ngarjoka we turamu yeke mwana hahundwa ni problem ngarjo himila turamu karjaona turamu nge porto disparu gabo mzaza turamu karjaona mzaza turamu ngarjodo mjina turamu shaga mjuao mala ni kaudo la puha yawe mwana mswapa kauja shemeze hajiku ya mwambieni ya beturam shemeza rongowa s'il vous plaît mon frère essayez de lancer le message uwambi wa komola ukangi harmare greba de mrume habagu jomua hata wadaeno wana na unja jwa haishanga sarmanti dadwa yenti dadwa rilio o wa ndungwao gabwa ngotso uzwe nganzo mru hamada mina bega mjohua wisali Yusufu mjanahil na bega mjohua wedi wanshita kibaminja parufungu shamri yafungwa kado mwadu yafungwa kado abili deja le pirizo ya jokaula wa haruma mezimi liba ya biemru mshikano jamjo hutimizida unowana rudini fungwa c'est normal ya juhe atlawe shaba se majitsu gamjao ngiyo sani mwanyanya suwe mwanza zambu anira mwone saba nde foto la hanyu la uke mwanya suwe halola mwanamshe muhindi yu sawa ni mwanamshe we halola ni mwaname muhindi ya juhe atlawe nzala rinyo gasi rangu 2020 wangu kwa tujua ema na menge dahu rangu wakata deménagement senda pari ye mrumshe kwa boka tujua de polisi kwa tumparis ne vini konu na singa joka wanu wa ujwa uruma wanauma hauwa uwa watina hata hesitation ya uwa mru bravo mwana mshahak Mwenyezi Mungu na hunike hikima ngojo parsa mrumme ya hwanzizi ya hulole mlelo wanao inshallah Mwenyezi Mungu ajale utungue kabila joka yao
urambue ya hutowe au ya ubangue zetambu kaudu wazunda ni matozi kaudu ya hulawa insha Allah. Oui hasbogos mon frère, alaykum salam. Yo de parti ya hemana mshwatu ikao abasal zambao haklawa hunu Faransa henzahi hula réunion alaykum salut mwana shaima henzahi hula réunion bande mrume hamambia ka yolawa ho pirizo ngujo huja ya muwa na mrume muhindi mwana mshwatu abasange hula réunion harambi ya lance message nika ni conseil wana shoma baki okaya hewa yeye hende ye mwana zalawanu hazala marse hende haono ye majito hajohanzo wabaki watsifanye hamandaye na wanuandu wa zero garjo harume suje abidi isuje abidi buwadzate inu ya hanyo haukawa nusu ya huwa zazahatu mbalia nrabo hahanza ubarizuli wahanza mdhulumu masampapiani duwa janyumeni zuni nyuzi fanya si uzamba hena usiku na si karna ulemewa uzamba karna ulemewa wallah haukanga joraili ngamza yao zenche na narohombi na plan zamali gamjolezi prepare. Oui bonjour maman kokwasi maman gamjolo prepare raili gamza yao zenche haukaya ni wadzaze nyedoba Mwenyezi Mungu kanga we mziro wende hata wende ufanya eko uhurie mwanange mwanamme putain sikaanza mwanamme baba nutseda manyikumbi hata sipatsaga manzo njenliwa ya latif sisa mwanamme hauzade hangamina mwana ulombani wa imrumshe haukau kumbi do fikiri wao wa shababi yesuje yarar ikawe shababi woi halola mwanamshe hamiziwa na mwanamshe mwana ya zalobano ikawe mzaze hamumbize mwanahe na mwanamme mjini haukaya roho mjini roho wajeni waongwa usawa haukaya kailimbabi mjini rahane mumjini haukaya ye mumjini kahurende nayi hautimbia zembi gotsongo mmonabala ngotsojodo tsetse muhero shaye mjeni ya puha mjimrwa jina ya hurende nayi sera rujodo mwona gojodoka soulage shekangone mumjini ya hurengiaze kirtasi ya hurengiaze papi ya hurengiaze mali ugomonoka waja wamangalia uchudabashila sheka shahangu ulima na balale katkatila dabwa mimi namnika kirtasi ulima na balale garilla dabwa mimi namfanye maisha vumuna ongo tsetse muhero irunge kusuli hao sheka we mitami huli hurenge mru mashili mashili la humfanya maisha hahurande nayi wallahi kuna kaudo mwono mjini hanyo kuna kaudo mwona mitami huli kuna kaudo mwona mitami huli hanyo shemu mitami huli hamanda we wamfanye maisha ya waha ya rengeza ya lunema katikati yae wakaukonte ufenaye ukiake mbona nawe umwonao wasa vakansi wamwona vahebu ya jom jina balele katikati ya bala mrumshe mrajina na balawe wadu wamfanye maisha wa mrumshe mjini ya bala mrumshe mrajina watu mwona ukusuri hero zila dezevuza hangu ula midina tsungale ya javakansi ola midina tsonga leo ya hunda makirtasi twengi wa katikati ya rotodo kusuria sheka wewe mashili hurenge mwanamme ya puhabambao mwanamme ola kajare konesa zenjema mwanamme ola kajaelewa izo ikaudu wa mfanya wallahi na Mwenyezi Mungu momana kuna umona bale katikati ya jomjini hanyugujoka bambao bese gojo paro mkroaze wallahi rohonge joka soulage haukaya kutsuone ya hurendane ya huprofite izo pia yemzaze wai hatsa mwanamme ikao hambie mwanamme ola kayo jiwa naye mashallahu wale wantsonu bizene mwana hangu mwanamme kajaharaya hendo dahoni hapresente mwanamshi mwanamshi hafanya ya hypocrite yae comme quoi bisotseha c'est vrai je suis content maman il est beau je l'aime waelewana watliasha ifungo mwanamme kajabe mahali kazwa hindi 6,000 euros ya jeya mlole 2023 février wambiziwa eno ngwa wadzima ohamdzate
Bada ngwa wazimo hamzaze ngwa unafuko bala bada wambiziwa. Shawakaza Février 2023 le wajuka ufanya wa ukumbi. E mwanamme katsulala. Katsusiwa. Ngubose. Ngusimbuho. Hanjarma mitsango. Sarango usiku ya lole mzadeola katsumjua paja. Nabongo lala wadzima. Yo hanza mkome laisse-moi parce que je vais dormir. Wakatika mwanamme ngwebala halala dene mrumshivu ya lawa hazin. Mrumshinge harume telefoni ya hahenge bavuni go connect. Mrumege na besoin ngumsini laisse-moi. Ne me touche pas. Alhamdulillah. Heku dulatula ya Mwenyezi Mungu hareveye mwanamme ula banda mwaha ya lola mwanamshe mwanamshe tsuparukuba alimruma ya lala nae wakatika habiziwa shamguna mtume ngwa ubala ngwa nshio hamzadzai shangwa unalefukula hao mwanamme ula haziu wa horohoni ngejumwa utabia mrumshi ya tsoka fidi hanaye mrumshi ya tsokubalia mkomea mrumshi ngujikosantre na snap ngujikosantre na telefoni il s'en bat les couilles de son mari. Même il est en train de parler, mrume ngwelewa, ngurambuo. Kaya ngu hadiste na wanaume. Ngu telefonde na wanaume. Mwanamme haende haambia mzazahe mwanamshe. Ya ukaya mrango usiku na lole mrumsha hangu, ntujua kaya mwanamme hawe mwanamshe. Haukaya katsuni kubalia na mkomea. Katsuni kubalia na lalanae haukade mrumsha hangu. Na vanubo mzaze, haubu wazaze, homrulula mwana watlia ifungo, watsina mashuhuli, vala wangu gwajo watume, haukaizo lizoheli mwafanya. Muambiza mumnika mwaha. Yeshababi yeka lala yeka vuma ngejuma ufanya hazi. Shange na ukaya ngujojua ya lalene mrumshahe, hauya mitse mrumshahe, bumana mshe. Sotu ya mpira, utsimire kakutuanza umire. Shaye haki ya hengena droyale. Iyo ya hahe. Iyo ya hahe. Shababi ulenda biya mzaze. Uya biya mzaze hadisi mzaze amba hingi. Hamba hai. Yele fijola hingi. So kanti kwa ukumbi. Guo Février. Eka ufanya ukumbi de mrumsha hongo julala nae. Ula mutwamba jebo mama. Weitim lola deja nifanya mama. Ye mimi gamodo na amjuka ukanti na mbani fanya ukumbi. Ye mwana hoda juka unibulia. Mimru na mlo landalo ikade zimada minae. Ya luna dara ya henda luna dara hangu mbani. No yo robvisha dara nzima ngunto harmedara. Utintushe. Ye mwana emrumsha hangu yo ulala. 3h à 4h du matin balango au téléphone. Ne wamba laisse-moi, ne me dérange pas. Bagamanzo siwe, na balaka tusiwa. Chagene téléphone go connecte. Boma. Ntsina ujokati mjimnirande daba. Ola moto hajuha heleza hekajajo daholi. Chapeau t'es énorme. T'es énorme wallah. Habia mzazu kagamodo zangu. Mzaze zuambie shababi hindibande shababi kajarejo daholi. Mzaze hapare shababi hamwambia ukaya. Yeka kutuhuja. Vehema hali ya hema nango 6,000 euros. Yeka kutsura jai kuna kaufanya shuli behe 6,000 euros mzazi. Shindisha magamizani. Ze alhamdulillah zinu gizi jana uma AVC. Yindi mena mtsubo ulala mwana mani ma AVC. Tu trouves le courage ya wambia shababi. Wamloze mwanao. Yafanya emna. Mwabakisha. Quelques jours. Quelques mois. On est en décembre. Ya reste 2 mois. Yemana hao kajabule mrumaha herango usiku ya mlola. Yezungu zaha. Maha wakamili walo wadzima. Walo ha. Yemana mmehaja hambia we mzazi. Kutuambia mwana ukaya ranti bule mrumaho ye haki yae. Shangu ambie mwana ukaya. Ele fijola hinri. Fijola hinri. Yamombe si hafuma ume. Yekangula lune mrumshahe katsu eksite hao katsu pande ya latifu. Wala mzazi kajahunga namna mbabu mwana hasta hamili bamjuda na mrongozi. Wala baika babu na mrongozi langosi kumezwa mwana. Mimi nolo la mrumshi. Denchi yo ebidini reme. Denchi yo n'importe quoi. Denchi yo. Njare manga mjone ndezangu. Hauke fasirabo ntwanziwa. Mwanamme wanziwa. Uo hata bizu zenyile yo ule mazu. Mwanamme wanziwa. Yenkomi yedo baba hemiyomo. Mwanamme wanziwa
hatema atwe dombrasewa mwanamme wanziwa yodo babaro hata zendevu yo usiwa le shababu jwaba gondo ya lole mrumshe ne me touche pas subutu abensi huone linu la huona linu si huone hakuwa na wazaloba ne makopi wa hao nemdonziani ekangwanza wauju wafanya mafiti girambe shababi alhamdulillah Mwenyezi Mungu amnikata ufiki ambia mzazi ukaya mwahawa kamile mrumshahangu yani balili ya nsomju wakaye mrumea mrumshe nilaloda mina ye mezi ya waza la mine mrumshahangu yana laisse-moi tranquille parce que je suis fatigué, je vais dormir nabala katsusi wange haruma telefoni 3 heures du matin à 4 heures du matin nabale mrume kutoka ujua 5 heures à 6 heures ngende hazini mzaze kutsunga le courage yambie mwana meuka ngamodo na mrongozi shagwa mbele fijola hilo bado wapeu swafi nisi mbuna nikita ufiki ya rabbi iba nije nyinyi finalement mwana mmekaja joda honi hote na pasuki haramba ukaya gamazomu mla de cinema go paro mwana mwambia baba haka kutsu jabe mahari ya mwana wangu wallahi minjajo bya mahari ndabona hulola na lala nawe ni jezunguza au kabanyiwa komo nyufikirukaya vanuni 5000 euro domlalo domremo omremo hunumanga ye madawa wazungu neze kabila za hezerange jomwezi ngwa huzao 20 euro na 30 euro ye wafani hanao no mwezi yani do wankudu hunu Faransa ranguma brésilienne ranguma anglaise ranguma française ranguma tunisienne ze kabila hizo zonse pia ngwa huzao wo mremo 20 euro na 30 euro wangua lolo wanahanyu yeshababu ikaja hunra mem na wakati mzima wa utofanywa mnabizu gamsubutu wa mbweza nyuma boka yebehe mahari ya mwana wangu yabe mahari hingu kana ubi hataran sana na ikebanu hambula kadonzi marambe ukaya haba numremu wa kadonzi mambugu tosi 1000 euro mbra tosi 1000 euro mbra considero ukaya je fais zina haukayo ti halal iyo zina kumrulala na mwana mshabe gumni kuma pesa yo haram haukai zo zina msidi waze katipa ufanya message bana ya mwana mshuka ye mruma ya mbie mruma ka qu'il pleut qu'il neige heno akajuka ulala dona mingo jolon liba yo tifanya bantiamba tizilani na wonge Barcelona mwana mshuo gamoshila upia hambie mruma ya ukaya ye kangwa nzo ulale na mingo joloni kama pesa na uwe mwanamme ye shababi ye mrumshe mrumduhazi na hambie mruma ukaya ngojo don libara ngu nge udolala nami izoti zamba bano message lizilani Mwenyezi na niki khatima njema wazazi wanu mlenso baba ifuwa mali ya rabbi gojo ukaza shuhudi na bala kuna kaukana muhake shuhulije gojo ufanya ukumbi ile kiesi rahoja waliwaza Mwenyezi Mungu hutamani kamkaradhi maeshele maudu ya hanyo kamkaradhi maeshele makaburi ya hanyo biya za mwana mshide za mwana mme zedu wa momba upia mzaenche mache hasababu nyikumbi finali makutuele wa ukaye shababu inge prea fanya ukumbi sharanguye mwana hao merci beaucoup mwana bahati bada mgoshele message yo na eparo yamba ye mwana hao ya tsubule mrumahi memu hotso mkomya laisse-moi e mwana mabatula mugabo usiku silala silemewa sijisante bonada nguha bwetanda ju wallahi batura mo yansidi hade mrumshi hadi bala tika uronfle hariska uronfle hansindi mrumshi ba mrumaho ya ronfle otso content mrumle mamnapi chérie réveille-toi chérie tourne-toi c'est comme ça
tu me déranges ben usinde mrusimbo bomlangu ya wambe ya buya shangai ya juu ya wenge bala wafila na telefoni na ila 3h à 4h du matin ya Latif Mwenyezi Mungu hunika hekima na rohonku hujua utawa kujarengale boti la famille shagar hambobo mzazi diwazaye mahari wallah diwazaye mahari eske bo mafundi mrume alola mrumshe wafanya mwa emrumsholeka okipe mrume emrumsholeka erongoze mrume emrumsholeka reme mrume hebizu mwa wakamili kajapano la ladena eske yo droit ya mnike mahari si c'était moi njajotoa ikanda mi njajotoa gamlidi na be ikanda mi njajotoa haukaba nuhololana wandu wataifungo doka wandu wanshiwanzima wakivazima wa partage eza mrume na mrumshe wareme wajibizane wafonde fami chato mremo woudi waziwa t'as pas le droit de me toucher, laisse-moi. T'es qui toi? C'est mon téléphone. Laisse-moi dormir alors que tu dors pas. Laisse-moi tranquille alors que tu es là au téléphone en train de connecter. Ya Latif. Hewa zaze. Kamria Mwenyezi Mungu. Kamria libaya la Mungu. Kamria libaya la Mungu bwa zaza hangu. Kama shila yorjoka huenda. Kama shila yorjoka huenda. Mbuna tijia manipilo wanahe. Wakubalizo manza ona bala kwa tuanze mru. Hewe. Karna ule muhambe hadisinu. Karna ule mewa. Hewe. Hewa zaze. Yinde mana watu watambalo ngo ya nyungu hamemela hoya hanyu. Yinde mana wanahanyu watungo ujuha ubambaya. Yinde mana mlona niwade za peu. De zero hombi mazibadi ya ukaya do profite. Ya bonga hombi bo mzaza hatu. Yeshababi weika na ufanya ukumbi fevrier. Habaka tsuta. Humpara humenase. Huamba ngo wanzo 6,000 euro. Yeshababi kana utowa ye 6,000 euro he mahari baha fanya mwahadene mwanaho. Ohaho bo mzaza. Shatsi nyumba hao. Kajaparo kome mwanao bandi mwanao harai. Izo wahunga le courage. Wambie mwaname ukayele fijo la hungu. Fijo. Mahawa kamili mratulala ne mrumshahelo fijo. Mimi wa ulola direct. Hodungana dade mrumshahondo ndani. Nami deja skanza njorema. Haharaya. Valaba. Toala kanrar. Hujuhamo. Wisava samra kasi. Hujuhamo. Yoya hangu. Mido wijere. De toutes les positions. Gamje ilema. Yaboka izomanza obo wajaji. Mbale fikira mbina rohombi. Manipulo wanahanyu wakubali. Walolwani wanduka kwa tuanza. Wende watu biswanga umahao homofukoni hao. Kumkwane metoshpa. Na ye wanzomru kamti nyoti pia gamole wao. Wakomari gamju wao. Nyoti pia gamole wao. Hawara garona monziani wa ulove. Ye wanzomru monziani wanduka bradesi. Wamremo wa ujija. Girabe mru ya lolamu. Haina mwaname. Emru mshahe yangu. Attends. Après. Arrête. Ne me touche pas. Pas maintenant. On attend. Wallahi na mtawe. Babo msihar ma ajal. Luambie mzaze woi. Mzaze hako mtukufu woi. Mwenyezi Mungu ajohunika imani. Udiwazeye mahari phantom. Haukayo hamba mahari phantom. 6,000 euro. Hai accepte. Kajarin rinra. Haukawo shababi. Uko ujidebrie. Hambangu jotwe mahari ya 6,000 euro. Bientôt, dans 2 mois, février, de Ukumbi. Shababi hatlambawa, netlawe. Sabu hoba kiva, numrumshe namlula mlona mwaha ya tsounrongoza. Shayala lao 5h du matin, à 6h du matin. Babalango téléphone go connecte. O wana hanyu go harma connexion. Na connecte na langa na wanraume. Mais même rumshangu kana ose. Ma femme, t'as le droit de connecter si tu connectes avec moi. Je suis pas à la maison, écris-moi.
Je suis pas à la maison, appelle-moi. Mais si je suis avec toi à la maison, tu n'as pas le droit d'utiliser le téléphone quand tu veux. Demande-moi, chérie. Je peux rentrer sur Facebook pour regarder un peu l'actualité. Ouais. Mais pour parler avec les gens et des trucs comme ça, depuis maintenant gamjojele wonjo kamlo langu jojoze conditions za hangu Mwenyezi Mungu nanike hatima njema yani nike musomwema ni mwabaki mwelewe ya ukaya unupe una ubazuli ufanyiwa hosomo wazaze ikao kwa tina hata mbapiti sho muhima hawa hunde mapesa beko wana hawa wajonda warenge masakalava warenge maperati sho muhima hawa manipule mkomori na mkomori afanye shuhudi 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 Yo de numéro yo wanzo ya pari ngujo para ya participer rekari féliciter mwaname woyi rekari longoze mzaze woyi eske yo haki ye mwaname wo hobe €1000 banda hajua hatlawa banda kaja considérer banda hambilwa ene fijola hino pendant un nabo mzaze tu trouves le courage de dire à ton beau-fils que pourquoi t'es pressé patienter jusqu'à le mariage de Ukumbi. Quand t'as fini le Ukumbi, ma fille va te ouvrir tes jambes pour que tu manges. Y'a tuf. Une de mariage, la fille, elle refuse de coucher avec son mari pendant un an. Elle reste au téléphone jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Si son mari lui demande, chérie, j'ai besoin de toi, laisse-moi tranquille, je suis fatigué, alors que tu es avec ton téléphone et tu connectes avec tes collègues ou tes copains pendant un an. Ton mari te demande que tu lui donnes son droit, que tu lui donnes son gâteau, pour qu'il mange, mais tu refuses. Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. Y'a la tuf. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Niwadzadzimlo yabo. Eka kweli zinizimtabishani. Zinsifikira mlonizo. Mdaima hari yaho wanahanyu hata watsukomelwa. Na mpare banu mjijustifie m'encourage shababi woy mnike mzazi woy mbangu kwamba conseil mnongoze mzazi woy parce que ça fait mal au cœur. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisomwema. Mwenyezi Mungu anjezize imani lojoka ya rijanga rjoulawa ngerambe nyinyi boazaze nyinyi boazaze ikawo karamba mzaze utimizi 50 ans utimizi 55 ans utimizi 60 ans i 60 ans yu de âge normal yaho umati wa mtume owinju koula wa duniani i 60 ans yu de âge normal ya ukaya serar mwako dépense 60 Mwenyezi Mungu hatamani shumbisha na riki haruma maghfira, riki haruma tauba, riki haruma womba dua. Mwenyezi Mungu atswenge mkinaye, insha Allah zijwa ushange. Wakomor, garde na uzia, nzaza kongo jorsami, ekaitso kaizura hambazi hu derange, sha Mwenyezi Mungu na hubuero, uelewe ya ukaya, kijakao bidi upare wambengu anzo €6000, wakati kao hurambua, ukaya emwanamme yemrumme kajaparo lalane mwanaho emwanaho kajaparo mbulia hastahamili ena ya kamili Ukumbi ngo karibu haju hashemeza we mzaze kujahunga solisho shagwa buharinge na fijo ya kensi hato ukumbi na uhise nge wakati hiyo emrumshe jambulie sikatsulo la wanasho hako juste pour Burundi chaganu la oni pour fonder une famille. Na fonder une famille, il faut vivre Burundi. Hauka famille fonde wao uyoyo ujana wana. Na wanao hija kawandu wabili Burundi. E kaka jabila Burundi, yabo katsu fonde famille.
famille tu domremo bahi chamremo wa patience pour fonder une famille avec des enfants. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yalinike mwisho mema uhanza rabbal alamin wazaza hangu ntinienge ntinireme daizo nambao inde realite nimtsokiri maelewa haumjonienga wallahi enjurga mjwela ukaya izemwana hatuturamu yambao ngwambo kweli nanami bientôt le 16 inshallah gamjuka jaiho Paris ekamgwa benze haruma mariage ya mwanama ya huheni mala nenda umihamba ikangabo makaribu shini mapira tu elika umtsahatso baki Marseille elika umtsahatso tata Marseille gam déplacer gamjo Paris le 16 inshallah gamjo le 17 hata mpaka yabo boom longue vie à vous inshallah et karamba haina malani kaudo johenda hau haina mjikao siwenda sumwene sani karanja mjikada hata mpaka yabo longue vie à vous. Mwenyezi Mungu ajale nyu azaza hako zero zanyu zikinae yo lomade Mwenyezi Mungu ambe unono yo lona tambu Mwenyezi Mungu atoeze tambu yo wanzoa na Mwenyezi Mungu ambe wana yo wanzoa mrume Mwenyezi Mungu ambe mrume waziona maji yo wanzoa mrumshe Mwenyezi Mungu ambe mrumshe waziona maji mahajana do moti bwa azaza hangu hata mpaka leo boom longue vie à vous inshallah.